basekale la endege mekulambu bamba pena. Mangilalah pakulandi panotopa uratu. Mangilala pai nenek panotopai todolo mangilala lo ritiang panotolo rilakawan. Mangilala buntu buang panoto buntu sinaji. Mangilala dari Banua Puan panoto wamba sarimba. Mangilala tungkunan kandora panoto tondogo yang ini dak mewak muadito. Mangilala dayari sesuan panoto tondogo dilindota. Mangilala panoto dalam bulan kulo. Mangilala buang atau titanan talu datang nanalangi keluar panoto kesambak batu batoko daudasa. Mangilala lante tondogo panoto lante daenang. Kau tiak langkan pikir mai. Sayang galung pilih rorona manu pikir makbus saya. Tula api tinggal boko kilang ada api kanan kai ringki. Naman tak pakulong kinalintin kulang bobampa pinangki. Lorong nambung ada apa tiras sangka. Tuturu pemamma ada betang mana sondong di pamamma ningurusak. Dipa rok indo dau petananan sambak mentak dure. Nalan diri boleh atun nana deteni boleh kurla kasih berlokan. Kue lamen lau damai te tongkonan nala turun damai te sungan. Lari balangan indah lari sembang. Lari parao inde landa sileloka. Inde Landama Dinda Rara Inde Panitori Semba. Oke. Camping ya, makan dulu. Lantai pemalangan disangkana. Dari Palendo Pamarantu keluar. Tu dari Palado mata-mata domo sea te allo di patulato te kulla lagi mari pito tulang halangi rapa kutan debata babi goreng bunda kan Hai, babi goreng. Matampu berapa tuhunnya selalu kacang besar. nah dua Kacang apa? Kacang besar. Ada kacang sembunyi. Kacang merah. Oh, kacang sembunyi. Kacang merah ini. Kira kacang sembunyi. Jadi ini Kade simbolo mamani di siman salombe parerumo anggalo konvoy kamu pantara anak-anak kongkona
malayu kamu pengaluluan na sumampa kalan dosa. Kamu mataditanan Barrenaulo Lindo na bulan Teka puangan tungkasan. Kamu to di gente balinding kaluwa longkot tanggi patah. Lating katero merandang di puruk gula kakupaya akaram pau buakan tongkat ini. Tabe parang denaton dodo simantang dan makotok. Tabe anggan nate mai Tadi tanang bunga lalan Tadi randu gede indoran Tadi tanang kamarasan Angganna temai tadi naik ke tanah sangka Mesitan damasiya Kewendannya temai dandanan sangka ketunan nangi temai dandan palede. Alam salah pandita. Tobarak toparengni bangunan nada hintu sang situen. Lateng katero randang di puruk dula kumbaya karambau dua kantok tak ini. Tawero kosuleng kararami. Kamu temai to tangane kata atau tangane kaboyo. Kamu teman kana pelu yang sapuang matua na tanda buah mata sagate tumang parara. Tale ambun sukaran nalu godao te lipu sanda kalua kumararaga pananda bisara dao te kapaya paya. Selamat siang Meta. Apakah ini Meta? Sangalah. To Siria alu teng talo suran to si saladan sangka Oke, selamat. Oke, terima kasih. Turan darak bulan nasurak madatu tau sapu bokok tang boringan na lontarak makarain atau tumampara di gente to patutungan dia atau pate tangan nanang emas sulo-sulo di posulo sulo lalan di povia akalamba roko suleng kararana tuang pandita si sola tulagawarana salayo kalambana ibu pendeta majelis gereja tuang pastor dewan stasi majelis ulama ustaz imam anggana kumi katabe roko suleng kararana to di tanan ni bunga-bunga penting ngayon na diosok kidanga-danga kanan kiri napo ambe tau Buddha napo Indo tau Kambo kuno nama tepetondo salitapan tepangli undangan ni talang tamban urero mobulo sitang daana iri italim puruk daana opo paria tomak parenta randu kudomay madonna matangana saya tamate pendek Woi. tawe angganna temai temang kadi pelu yang sak tetura dipenok buah mata sa Oke, baik, mantap. di tahun kok dau kadera mata tona lepongan bulan to di tahun ni sudau sisarian mandak nakana matarutang Satu, dua, penting aran na tau budak pelarundunan atau kambang makan. Sudah. Bapak Ibu anggota dewan yang Yes.
sudah. Panggan na kukuha pabero ko silang kararana. Tumay, to si sarili na tutururo sila tumaradi titi. Di apa itu? Barangan. Taunta ng tuwarondo ng tampang wa pengeloling kedenangin diomay bara maapa turan-turan. Narinding na sulesaw na temme dak nataru. Bapak keamanan tugkasa. Hanggang na kumikatabela ko ulo malabi ina. Hanggang na tumay tadi tumpu bambayran na di demme lumpa-lumpa na ke masaki sa kiulun tamakurambam belua kata tosi tara nagapedam tito tiyang solatamba atau lakawa. Bagian kesehatan Pak Katiana. Panggana tema itu si tara nagabaiti itu si loloan tangapaisan. Itu si tara nagapanta anakal lolo. Itu si saladan temai. Pak Paisanan. Kumo naman uang batang di kaleta nama sindung karangan pasiruan tato manarang si Pak Akada Sura apande sibi petan. Dinas Pendidikan Sisola Bapak Ibu Guru Tungkasangan. Anggan aku meka tabero kosulan kararaknay. Di pamatuain bekoto di pabano ukarurungan angga kalan dokain di angga kasal lebarin ni lalamba lakayu anak karangan siratuan. Taiki kupasalanan rinding kupaleko namananga siletki kukasiri ratu pantang ki kukatumpak ampuler. Si para Pak Masolana sang atasita akan sang gematri. Tali dan langan tuang atau titanan talu tatuara langan tuang atau rindu batu lalikan. Puang. Patu dulalankan lantiada na kalampunan kulang. Tulak-otokan lantai sangkana kalambunan nalloy. Delan nak kambam pati Allah laki patulato. Mana pak pati kulla laki pemarasan. Apalariate Allah tate walariate kulla atau marasan. Tidak ora raasiotso. Tidak kasih turan dadi. Lari beberia molako tandam beena belanna si turu ada si pengelola sangka ia tu banua mak tandaindo alang mak tandambe na doa mai la feeling itu ndona tidak simbol memati kita dah lokol lairara lari beberia lako tandam beena di sembang daw te padito sakala iya kata singina pa ato dinan bulanna nala di garonto maalugo nala di pamula mapati rasangkana si turu alugo napuang ato titanang talo si pangalola dandang paleleanna dosa kailon lang kasaraniang gereja Torah apa susing ngayunna tim mododona disangka la di rondonan dulu indi ada lari tete malam lari ga atu sungakna pero mo lang tiada na melawala lari tinabang inde kanai tumangka manaola kada turuk na inde to mak rapu talang inde to mak kapunang nao
ladi sorong langan kuang pemingkaragan tala di bayanang langan kepupung bulanta belanna pada ditampaki nenek na tedong pada di kumpung ikto dolona inde karapau masuk komisara iya mo lante Allah tetemo iya mo lante kulak di rante lulangan ladi songkan mo tetedong lante atu tetemo nasakka temai urara buku temai minto tarusio sona mimikan taurena tedao simbol memanggil tedao kodira anggalangi kemanuangan batara asia-asian dakna sarombon nikam bewaram ni dakna sarombon nikam makati ini nalanda lang nalala pengati patira sangka nauto brekketen daunanna dedanda pali salama si tamu mali ilaku kita solanasama salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jadi laku kebara waktu keparengek lantai tondok kapak pesuam itu terong jadi tigoro akhirnya kita filmai tomatuan tasuluk dan mampanua nangkat te tomate domai labi raka laku tomatuan ku tulisan nasi mabadong di kene kalau mampanua di nondodo iya tusimai apa buada nanti medi sama perempuan pada mata tenasi upak na buatan tempat dulu lalang ki ketuma patang dolanan ki tekalambanan ki na tak penelakat medandanan sangka panglapun kau pada lihat temai ada na pandado pada model selamat laku kita selamat. Oke, jadi umbar nita inde anu bosku. Ariang makan deh. Nah ini akan dipotong kerbaunya. Pokoknya besok baru acara maaf. Sekarang pemotongan satu kerbau atau tedong kerbau. Yang ada patuteran de tumai paranda mina paranda bangi na yate la situgun melawat lamo lana tinggoro duma apa min neta ada tulung kan ya ko silu ta solanasang bay nabi sata pa beru-beru si ite lata potanda bal ojo parianan simbong ada ko induk dana lambi jomai ke bisa kata beru-beru dolo tidak jalolokan ulang dua pasal itu ulang jadi hari ini nenek Sriwijaya mau diturunkan dari mana kuturunkan nila ko sido kita tondokan ta beru-beru si ite parianan nataputan nabalo beru-beru mau dijomai beberapa malam. Satu kali guling dan apa tuh? Mungkin 3 malam ya. Nanti besok dan lusa, jadi ada 3 malam. Istampa, Om Simon ya. Malam di Istampa. baru. Jenazahnya. Mata aja kamu. Kurang semangat. Diarak atau di Pasonglo. Bisa mau dipatih. Dinaikkan ke Lakian. Pulang.
Oh ya teh. Masya hari tama paling mau teh dong posisi moto na nama tu bisa nasya merandan nama tu tarampang malona ya ka pe denpi tu memberan apa kona tak apa make masyang oh mintu na dia dong narampona sampai lambi oh masyang dapat apa bolo lambi itu tu oh ayo masyang sundun pita yang melualang na di pepisanan dapat. Disangkin lo ana lu. Yo, pala itu tanah lo na lu duma. Ya ini ada Saleko. Turbo yang paling mahal, paling bagus. Ini ada Tedong Ambung. Nah, satu kerbau akan dipotong. Ya, oke. Duma akan eksekusi. Kerbaunya. Pakai Duma. Woi, woi, woi. Oh nah, tak ada rumah, woi. Oh, tak ada atas itu ada rumah. Kurang diri deh. Karena butuh pengredisan ini. Kalau diridi itu baru masuk. Angka. Nah, ini maaf.
tidak bisa terlalu di-spill ke sana ya. Kita selalu saja. Karena bahaya kalau di fokus ke kebutuhan kerbau. Maaf keluarga, jauh. Ya, kerbaunya sudah mati. Ya, sekarang jenazah nenek akan diturunkan dari rumah. Di Tongkodan. Dia Pelawalang itu. Sekarang kita akan maafin Lawalang. Halo. Oke. Itu dia. Yo na kung kami ko siya mo tete dong maalalan naraalan siduro usang ka amin lo alam lako kita tamarapu siya patundokan pakai telepon ng bano ta paking kaloy to matarabu oh si turu do kato ko lama ba dong tinggi na siyang baro ng kalado may to rara nadi silu kita mabadong ko lepong mi ng kalado may ko ako pangawalang ito mina kedin bisa na lenda Ya, yang gua. Ya, gondrong. Oke, kok kini kelengen ya. Bener dulu. Ya, leten. Iya, ada tas ulang. Jam kami satu dua. Oke, takambem. Tama mo na to. Ya. Oke. Dipakai mari aja kayak aku. Ya, Oke, 1 2 3. Turun. Batasi. Kenapa kayak ini? Mau dikasih turun ya? Keluar semua dulu, baru nanti putar. Temui. Hati-hati. Kasih rata. Jangan kasih isi dulu supaya tidak ada duit temukan kayungnya. Aos kombat disorong. Disorong ke rumah gue.
Anak yang bungsu ini, anak bungsu, anak bungsu. Oke, mantap. Wah, oke. Oke, Joshua. Ini kan Pak Rizwan. Oh iya. Iya. Oke. Foto kantor dah. Lu satu nama. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Ya. Ya. Oke.
Nanda mau batik teh. Aris. Ari. Oh. Sentiran na teh. Yang kedua. Oh. Baru aja nyampe. Oh iya iya. Sudah pala. Biasa lewat kan kita di depan. Kan enggak tinggi Ji. Biar anu, biar seimbang. Biar terseimbang. Oke, thank you. Ambil ke meja tadi, meja lagi. Ini lagi. Iya, udah kembali dengan ala. Manito di malo-malo.
Oke, tempo mo. Oke, terima kasih akan ibadah.